October ni som ni pako jing lama France a chuan chemte manga inbe na athleng le a hemi chungchang thu puhuna kolvom zia kantar lang le don ani France rama chemte manga be na awangin mi pathum manthia hliam tam tak anom France ram khopui pakhat naisa mi pakhat chemte kengin mi pathuma vitluma mi tam tak a hliam bok he tual tha na mun hi biak in chung nice da konti ziar muna ani tual tha na thlen hun hi October ni som ni pakwa ninga ni jinglam France ram sana a dar kwa borvel ani a amun hi khopui laili biak in Notre Dame Basilica ani report then khat unconfirmed report soidan chuan tha jinga pakhat hi alu tan ani he thil thleng police ten an soidan chuan tharum tho thin terem ruat na le suang tu na thil thleng ninge ya an riat thu an soi tual that tu hi police ten an ka hliam awangin damdoi ina da ani Christian Estrasi mayor of Nice soidan chuan tual that tu hian Muslim sa kho thu cham Allahu Akbar ti chu police in an man lai le kutkol an bun tir lai hian acham ni ina soi Allahu Akbar ti hi Islamic phrase ani a takbir ming an vua Arabic tonga lalpa raupui berro se ti na ani mayor hian asoi zel dan chuan atha jinga mei chepa khathi ango ngatana mei chedang pani atha te a khoi dan kim chang ero a remai ri lo ni ina soi Nice mayor Christian Estrasi soidan chuan biak in chunga tha hi pani an oma pathum na ero hi chu biak in epchia dor pakhata atlan chia zui ani kan do theina in atlin talo atok to helai bial chunga tang hian heng Muslim ko mo bol ching le tharum tho cha ka tui hal ho hi kan chuak turani ati he in be na le tual tha na hi zirtir tu Samuel Peti kumsomli pasari mi freedom of speech skula azirtir na a Charlie Hebdo magazine in Prophet Mohammed cartoon lemziak zirlai tenena soi ho tura class chunga aken lu chungchang zirlai pakhat Ibrahims nina ipa in social media a athe dar awanga huat nakal zelin Islam sa khopetu thinrimin rong taka enzer of manga atha alu tan ani nu kar ni vela athleng non le ani tunruma hian biak in chung ngei chu thlang kherin Islam sa khuanena inzom thisen chua cha kho Islamo fascist barbarism te hian min beya min thatani hei zet hi chu chona le omjenei taka thilti ani chiang khop mai Estrasi chuana ti police te chuan mi pathum thi te hi he in be na nge ya thi hi an ni thu an fin fi to bok France ram anti-terrorist prosecutor chuan he in thana rap thak takhi terrorist organization nen in zomna anayem ti uluk takin an chui zui ngalang President Emmanuel Macron po in he thil thleng a riat vele trul dang zong tlan sanin Nice khopui hi apan ngalani Nice hian July sang ni som paruk khan be alo tok to a terrorist ten puak thei thil ton som pakwa jetarit chu mipuin basil dei an man lai le mipui pung khom tamna lai tak prominent this anglait muna atipuaka mi somriat paruk amuna anthia zali somnga pariat an hliam bokani he trak khaltu Muslim tlangwal hi aming Mohammed Lahawe Bulo ania Tunisia mi France rama chengani tlanchiat tum hle ma se police silai mu chu atlanchiat san thei tabik lawa adu thu sam ninge yangai an sa khotan mar tarin athi ve ngalani Enzorov Chechen thisen kai Russia ramatanga France ramaral tlan pem lutin October ni som paruk tlai khothim ma dewa conference Saint Honorine School zirtir tu Samuel Peti atha khan President Macron chuan France ram hian Islam sa khokul mu kho Islamist fundamentalism ne na tangin ahring rana beina atokani ati he thil asoiba ka Charlie Hebdo satirical newspaper in zolnei Mohammed lem cartoon manga amoi lo zonga azia athlop thu asoi chuan Muslim ram tam tak thin arim hle a
an du lo thu an tilang na sa le a Macron lem hal le France ho thil siam Muslim ram tam taka an nol hialani France Prime Minister Jean Castex chuan Assembly National Income kalmek chu he thil thleng a riathian ngoi renga asun na hun an manzo nu in rang takin a chua san ngalani Interior Minister Gerard Darmanin he mun pan me khi avazom ve ngalang Saudi Arabia lama France ram khopui pakhat nice biakin Notre Dame Basilica chung neya Islamist terrorist ten rong takami an tha thu adar nu darkar tampo aral ma hian Saudi Arabia khopui pakhat Jeddah France consulate chu October ni somni pakua vek hian bei ato thu Saudi Arabia State TV in apuan thu Reuters chuan a soi hei mai ba ka hian France ram chimlam evignona hetianga bei na hi October ni somni pakua ninga ni vek hian a thleng nia soi ani a thu chiang report ala omlo popina tuar pui nice khopui Notre Dame Basilica chunga tual tha na chungchang chu Pope Francis chuan Twittera soin nice khopuya Catholic mi tenen an in nai hle thu le an ma ni po angai na in an nai hle thu a soya he tual tha na awanga mit thi chung te alai na thu le atuar pui zia te an tan atong trai thu te ba ka thil sual chu thil tha chang turin angen thu a soya ni France lama British atang zel he thil thleng a riathian British Prime Minister Boris Johnson chuan Notre Dame Basilica chunga in tha na chu adem thu le mit thi chung te atuar pui thu le aril ru alu a hle thu a soi UK chu France ramin firfia ka chat ching te bei na konga le a terrorist te angai theilo na hian kan thlopa an lama kan tanglat ani atibok Saudi pa manani October ni somni pakua ni nga nia Jeddah khopuya France consulate veng tu thil riam tak ne na bei tu pa chu man ani to ti Saudi State TV chuan puang France lama India atang France rama Islamist terrorist ten zirtir tu rong taka an tha le anulama President Macron thu soi ta chu Islamic ram tam takin an helin an thinrim hle a tongkam chepui pui mangin Macron chuan bei zui atok na sa hle a Turkish President Recep Tayyip Erdogan le Pakistan Prime Minister Imran Khan ta chu an chepol le tongkam moi lo le uchuak tak tak chak chuak le che na sa jinga mi an ni October ni somni pariat sang ni somni khan India ram Ministry of External Affairs chuan hemi chungchanga hian thu chu an siama he thu chu ina soidan chuan President Emmanuel Macron mimal taka bei na hi condemn le a France ram terrorist ten an bei na hi condemn tak zetani fir fiak le rol rala chat na hi engtizo ma afak le tran na chan tura om thlot lawani ti MEA thu chu chuan a soi France ramin lom thu a soi France ambassador to India Emmanuel Linain chuan India ramin France ram atan thu a soi awang hian lom thu soi na thu chu asiam ve ngala ram pani te fir fiak te dona konga an tho dun tlat don thu a soi Foreign Secretary Jin India le China inkar boruakin thatlam a hoi hlei thei chuang lawa hemi awang le kongrang ranga India ram nen tho ho na thajok chungchang soipui turin India Foreign Secretary Harsh Shringla chu France Germany UK tlo turin October ni somni pakua November ni ri thleng cham turin ajin chuakani khowela hian sa khorang rang kanom khoma heng sa khorang rang tena kan thurin kan in zirtir na lai muwa chuan midang te ta na mal som na midang te ta na harsat na siam tu ni lova midang te pui tu mi te ta na mal som na ni tura in zirtir na de ovek ani engsa khuwa po ni se mi te ta na harsat na siama tharum tho zong le afir fiak zong a che thi chu ngai thiam thei ngai dam thei an ni mol lo ani engsa khuwa po ni ila mi te ta na nok sak lo zonga kan om thiam hi apoi mo hle kan khovel hi mi fir fiak te awangin aral mo lo tual tuala chu wangin heng fir fiaka cha thin ho te
do na ko nga hian khovel sarkar rang rang po hi atran rual thiam apoi mo hle ome